guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, I'm nan sop ke good morning. Hope Korea se amnen bi phala suguina mon ishor morambra mohando. Itu munchafu mon itu second time utibole time ke bagurishe itu bra mohan sunrise sawale China se karati mohan 8 fale move korishe. To move korati mohan itia China se to guys kuana sina mo la ka pijide saka taka kan biso mountain azade Yo guys, what's up gang? aro pula posong tin cha do iman clear nai kile mane iman andira thakisena itu pura sunrise sunset sawale cha do sabo paranai korai jai itu pura adi do sunrise sawale jaina se to guys konishna sun kiniga ulawo mohan itu sawale aigena se to guys moila video skim no grena last tak sailu video gina itu bijana ide se sabi moila ka bichide takagan do so itu do monde na de pura monde na de guys ada gibi guys picture de to sabi itiai san ula suru hoise guys to viewers kan kuman jun cha ase comments te bi likhi dibi aro like kori dibi de guys koina dibi nenke short par janai jase short ani dibala se ite to morning hobla se guys kwan hatu na bari jide takado destination ase pola jado moe mon ball vlogging abun na parai thora short video de guys अलग जगह दियो तो चल ना वैसे ये जाओ को ये बड़े तो रिशे तो स्टिक तो ऐसे guys kira jaga bro bisi tanda bro bisi tanda se de guys bisi tanda se sabi dia 4 baje hole ase lukumai na ratpur perai de mohan ina mohan sunrise dia do sun suru hoise sabi red color na turi diga do red color do sun do nawle asde guys amnian bi sabule mun asagule do I gonna visit kurubo paribo sunrise sabule na guys kon jina sunrise ini ga diga jule
Beni 제가 비디오 그래서 그 보스 간 비디오 비디오 그래 비디오 프로모게 기준아 Guys, finally some wow. So guys, finally sun to inega ula side koina mula camera to man capture korna pare. Guys, zoom bhayo inega ula side guys sun do eman clear deke guys video ini anambra na sunrise to inega aya se koina wow guys heavy morning sunrise. Oh guys, oh koi daga to finally पंच खंदारो चावले लारा भी guys amni kan bi visit kurulamon asugule do aigana sabo pare to sunrise sun kinega ulai itia mokan dikibo pare ase the viewers kimon chun wala video sa je morambra like share subscribe kuri dibi goina itubi koi diase machon de moi koi dibo guys konishina tik sabide sunrise to inega wase mula camera do man biya de upai nai so guys this is the mountain Japu guys, this is the view of Japu mountain. So guys, you watch. Guys, morning is very beautiful as morning view dina. Guys, come on.
view saule mona saule to agana sabo parbo sabi anugandoi tikisina nice hey guys bisi thanda ase hatina kabi goina thanda hoisina idura mon guys alaf chaka saule jase to guys pula cha to mukando ini chaka to imando saiso lebi man foki hoisina idura mukan ni hosteler A1 hosteler mukan 6 semester kan cai jawle thaga kan bra visit group goina morning di kora jawo dai ko idura mukan chafu monden di utina se to karati rat pul mukan beraise to finally mukan jibo parise idu karne guys amne anbi mulaga channel sa kan kiman chuna se amne kan bi visit guru parbo to finally guys ando jafu pungji sede goina itu bi update kuri dia se guys sabi takan ja rasta bare moi bi jegna rok thali dibo to takan gibi huti sabo kiniga feel kurise aro kiniga kurise moi huti sabo de guys do kono jena kina feel kurise amne ando ado kiniga feel kurise aro A1 na first class bro ish yade khirise gorugo khotam de sister ish itti kijina niji de kiti ta karo idu kijina jire guys amne bi tade da kora koi dibina bola viewers kan de na jaga to bisi wala na acha viewers kan like bi uthi sabi to amne itu pathor de uthi dia to kina feel kurise ni like A1 ne buji boli ne A1 na to ambe aine acha visit kuri aro viewers kan di koi debi tailo please subscribe to Homba channel and share like keep supporting okay thank you so guys saya dah ke video